Blagoslov Božji, dobrodošli braćo i sestre, dragi prijatelji. Molimo se Bogu da nas Bog vodi u već. Oče nebeski koji si na nebesima, sveti, pravedni, milosti, žalosti i spor na gnev, hvala ti, slava ti, čast što možemo večeras da te slavimo, hvalimo. Blagoslovi nas tvojim Duhom Svetim da večeras proučavamo ovu temu koja nosi naslov neki se put čini čovjeku prav, a kraj mu je put ka smrti. Blagoslovi nas da ne bude tako sa nama, nego da budemo na tvom putu. I zato večeras se proslavi izlivanje toga Duha Svetoga na nas, gdje god bili, svi koji smo večeras uključeni, da slušamo tvoju reč, blagoslovi nas u krvi jagneta, da budemo sa tobom sada Bože. Hvala ti, slava ti, čas, što ćeš uslišiti ovu molitvu u ime Isusa Hrista. Haleluja, slava ti, Oče naš, amin, amin. Dragi prijatelji, blagoslov Božji svima. Večeras proučavamo temu koja nosi naslov neki se put čini čovjeku prav, a kraj mu je put ka smrti. To je znači prema pričama Solomunovem 14. glava 12. stih. Priča Solomunove 14. glava 12. stih kaže da mnogima od nas, naši puti se čini ispravni, odnosno da smo na pravom putu, da smo ispravni, da smo u svetlosti, ali kaže da nažalost taj put može da nas odnese u večnu smrt. Reći vam jedno iskustvo kad sam radio u jugoslavenskim železnicama. To je bilo najveća firma u Jugoslaviji, tadašnja Jugoslavija, ne znam ja sad koliko je radnika imala, ali vjerujem da je bila najveća firma u Jugoslaviji. Bio sam u jednoj noćnoj smjeni. Radilo se i dan danas se radi, znači u železnicima je isto i takav raspored, većinom železnica takav raspored koristi. Radili smo 12 sata, 24 odmarali, 12 ponovo i 48 odmarali sati. Znači, pala mi je ta noćna smjena 12 sati, uveče bilo je, sad ne sjećam se, zima, novembar ili decembar. Bio sam u ranžirnoj stanici, znači u Skopje ranžirna, Trubarovo, znači ranžirna stanica Trubarova, gdje smo ranžirali tovarne vozove. Tu su znali ući od 14 do 25 vozova po jednu smjeni. Svaki vagon imao 50, 60, 70, 80 vagona i to se je ranžiralo i pravili su se novi vozovi, od tamo pošli dalje 15, 25, 30 novih vozova. To večer sam bio na obezbeđenju vozova, obezbeđivač, znači sa radiostanicom, sa svim potrebnim sredstvima što mi treba, ne obezbeđivač koji šta su sad kao security, nego za vozove da ih zakočim na vreme, da provjerim da li je sve u redu, pa da damo signal da može voz da pođe i za manevre kad se vrši, znači da provjerimo da li je sve manevra u redu. I tako manevarka je gurala nekih 40-50 vagona i trebalo je da ih donese do cilja, do granice, znači do gdje može da ide, da ne bi se sudarilo sa drugim vozima. Na toj stanici je bilo negdje oko 35-36 koloseka, znači perona, da kažemo. I sad takva gusta magla je bila to večer, takva noć, stvarno više od 1,5 2 nije se mogli gledati ništa. I sad one oznake gdje su imali gore, koji kolosek, znači svaki kolosek imao svoj broj 1, 2, 3, 4, 5 i tako, znate, sve do kraja. Nije se moglo gledati, znači, jer su oni bili na visini negdje oko 4 do 5 metara. I sad, pošto ja znam tu stanicu, već radim duže vremena, toliko vremena, ja sa radio stanicom kaže, ajde veli, idi tamo, guramo manevarku za voz, da dođe do granice, jer oni ne mogu da gledaju, jer je previše velika magla, lokomotiva je tamo napred, pozadi, a ispred 40-50 vagona. I taj prvi vagon, teretni, treba da dođe do granice gdje se sklapaju, znači gdje se sjedinjuju koloseci u jedan kolosek, odnosno skretnice gdje su. Znači ne sme da pređe to dalje. I ako to pređe, znači bit će sudara i skliznuće i nenosa, strašne stvari. Ja bio siguran da sam na pravom mjestu, da sam na pravom putu, da sam na pravom koloseku. Trebalo je to biti 11. kolosek, ne? I oni guraju. Možda je trebalo 3 do 4 minuta da stigne vagon.
Prođe već 5 minuta, ja ne vidim da se dviži voz. Gledam prazno. I one mi pitaju na radio stanici, Gola, pa gdje smo stigli ili nismo? Kažem, kakvi, nema nikakvog voza. Kako me guramo, kaže, celu kompoziciju. Ja se onda uzbudio. Pa ja izgledam nisam na pravom putu, na pravom mjestu. Ja nisam na onom koloseku gdje treba da budem. I sad ne mogu, tražim da čitam takva magla gusta, ne mogu da pročitam brojeve s oznakama. Trčim odavde i onda sam se nekako snašao. Shvatio sam da sam celo vreme stajao na pogrešnom koloseku, na pogrešnom putu, na pogrešnom mjestu. I onda sam shvatio da li uzbunu i nekako sprečili, slava Bogu, sprečili da ne bude neka katastrofa i da se završi strašno. Gabi Demiri, Biran Mamutov, Belo James Fit, Ljubiša Vesna Zekić, dobrodošli, blagoslov Boži. Poenta ovoga što sam vam sada rekao, znači, jeste, bio sam 100% siguran da sam na pravom putu, na pravom mjestu gdje trebam biti, sačekati kompoziciju. Ja sam cijelo vrijeme bio na pogrešnom putu, odnosno na pogrešnom mjestu. Ovo večera znači što proučavamo. Neki se put čovjeku čini prav, a kraj mu je put ka smrti. To se upravo može desiti u našem duhovnom životu, odnosno na našem putu ka večnosti, ka Bogu, da budemo na pogrešnom putu. Sve verske zajednice, sve religije, svi oni koji su sjedini u nekim crkvama, sami o sebi kažu, mi smo prava crkva. Mi smo oni koji imaju istinu. Mi imamo istinu. Dragi moji narode Božji, da li je to tako? Može li biti da mnogi od nas su na pogrešnom putu, da stoje na pogrešnom mjestu, da su promašili cilj, da su u stvari na sasvim drugom mjestu nego da trebaju biti? Čitamo prema Luka 18. glava 8. stih, kad je onaj bogati mladić, sećate se, došao da pita Hrista, šta moram činiti da postignem život vječni? Ovo je veoma važno pitanje celog čovječanstva, dragi moji. I Hristos mu odgovara prema Luka 18. glava 20. stih, zapovjedi znaš, ne čini preljuba, ne ubij, ne kradi, ne svedoči lažno, poštuj oca i majku i tako dalje. I onda mu kaže, ali još jedno ti fali ili još jedno ti nedostaje. Znači ovaj mladi čovjek je bio veran Bogu, bio poslušan Bogu, ali Hristos mu kaže da mu nešto ipak hvali. Da mu ipak nešto hvali. Može i to kako može. Da budemo na pogrešnom putu, da budemo na falš kolosek, a da mislimo celo vreme da smo na pravom putu. Ljudi mi, ovaj mladi čovjek, ovaj bogati mladić, vernik, ovaj vernik je bio stvarno savršen. On je bio dobar vernik, on je bio poslušan vernik, nikad ne učinio preljubu, pazite, retko to neko od nas, moramo biti iskreni, nije učinio preljubu, nije učinio ubistvo, nije nikad krao, nije nikad lagao. A mi nažalost smo učinili sve ova. Ali u dušu je imao problem, dragi moji. Znači on se savršeno držao zapovesti Božih, 10 svetih zapovesti, držao se svih zakona Božih koji postoje u Bibliji, ali imao jedan problem, u duši nije imao Božju ljubav, dragi moji. On u duši nije imao Božju ljubav, a to je ono glavno što čovjek treba imati. Da bi se ispunio sa Božju ljubav, morao se odreći ljubavi prema kome? Prema samome sebi. Prema samome sebi, ono što uništiti u sebi sebičnost, egoizam, uništiti u sebi ono što samo njemu odgovara, odnosno samo da njemu bude dobro. Dragi moji, vidite, ovo je žalosna priča o ovom mladiću. Tako dobar vernik. Hristos ga je pohvalio, ne? Često govorim o ovom slučaju, ali ovo je veoma važno, dragi moji, ovom bogatom mladiću. Jer mnogi smo kao njega. Mnogi smo slični njemu. Mi smo vernici, trudimo se, borimo se. Ali veliki je problem što mnogi od nas nemamo Božju ljubav u našim dušama, u našim srcima, u nama. Mi imamo formu pobožnosti, mi imamo obličje pobožnosti, mi imamo teoriju, mi imamo doktrine, ali ljubav Božja gdje je u nama? To je problem hrišćanstva danas. To je problem zašto su većinom naših crkava prazni ili poluprazni.
To je problem zašto se većinom hrišćanskih crkava zatvora ne postoji više. Ne postoji više. Ljudi moji, narode Božji, njegova poslušnost ovoga mladića, njegova poslušnost zakonu, gdje se zapusti, je bila površna. To je bio problem. Površno, nadvorešno, znači spoljašno. On je i dalje bio sebičan, jer je sav novac želio šta? Samo za sebe i ne činići nikakvo dobro delo. Narode Božji, krasno i lepo biti poslušan 10 zapovesti, da ih držiš silom Božom. Ali, pazite, čovjek, iako zna 10 zapovesti, iako se drži 10 zapovesti Božeg zakona, ipak može biti sebičan. Je li tako ili nije tako? Ovaj bogati mladić je veliki dokaz za to, kao što ćemo i kasnije proučavati, fariseji, sveštenici, sadukeji. To su bili, znači, teolozi, to su bili ljudi pobožni, ljudi koji su išli non stop u hram, ne jedan put sedmično, 3 puta, 5 puta na dan su išli, dragi moji, koliko što znam, najmanje 5 puta na dan su išli, klanjali, molili, slavili Boga, pevali Boga svaki dan. Isto kao što muslimani danas čini rano ujutro, pre nego što izađe sunce, pa poslije 8 sati, pa u 12, pa u 3, pa u 7, pa u 9 navečer. Non stop su bili, znači, u hramu Božem da slave, hvale Boga. Ali šta je bio problem? U čemu je problem svih nas većinom koji vjerujemo u Boga? Sebični i sve želimo samo za sebe. Znači, tu nije samo novac, nego i sve ostalo što postoji u ovom životu. Meni da bude dobro, ostalima, šta da radim, nisam ja kriv. Takvu sreću imao. Dragi moji, ajde da sad shvatimo jednu stvar. Da shvatimo jednu stvar, a to je prema Jovan, znači prva Jovanova poslanica prema našem apostolu Jovanu, prva Jovanova 3. glava od 16 do 18, šta kaže Božja reč? Prva Jovanova 3 od 16 do 18 kaže sljedeće: potom poznajemo ljubav Božju, što on za nas život svoj položi, dao je svoj život, Hristos naš pastor. Ko ima, i kaže, tako moramo i mi dati život za braću ili položiti život za braću. Koliko smo mi daleko od ovoga, dragi moji. I zatim šta kaže? Ko ima blago ovoga sveta ili bogatstvo ili novac u ovom svijetu, a vidi brata svog u nevolji i zatvore svoje srce od njega, kako ljubav Božja ostaje u njemu? Kako može biti ljubav Božja u njegu? Kako može? I dalje na kraj kaže, dečice, ne ljubimo se rečju i jezikom, nego djelom i istinom. Dragi moji prijatelji, moji narode Božji, vidite li šta je bio problem ovog bogatog mladića i današnjeg hrišćanstva? Nemamo ljubavi. A bez ljubavi mi smo izgubljeni. A bez ljubavi mi nismo Božja djeca. Bez ljubavi nećemo moći ući u Carstvo nebesko. Bez ljubavi nema večnog života. Jer je Bog ljubav. Ljubav je Bog. Bog je ljubav, halleluja. A šta smo mi? Gdje smo mi? Braćo moji sestri, dragi prijatelji. Bez da budemo svjesni, naša sebičnost, živjeti samo za sebe, udaljuje nas od našeg spasitelja Hrista Isusa, kao što je udaljila i ovog mladića, sjećate se. I zato 1. Jovanova 4. glava 7. i 8. stih kaže, 1. Jovanova 4, 7 i 8, ljubljeni, ljubimo jedan drugoga, jer je ljubav od koga, dragi moji? Od Boga. I svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. A pazite sad ovo, koji ne ljubi, ne poznaje Boga, jer je Bog ljubav. Dragi moji, zašto smo možda na krivom putu? Mislimo da smo na pravom putu, na pravom koloseku, na pravom mjestu, mislimo da smo na putu Božem, mislimo da smo na putu svetlosti, mislimo da smo na putu večnog života, a mi smo zašli sa njega, skrenuli, iskliznuli, kao što voz isklizne iz šina, tako i mi iskliznemo, ali nismo svjesni da smo iskliznuli od šine, od pruge, da smo van pruge, da smo van puta ka Bogu, zbog toga što nema ljubavi u nama. Mi sve ok, ne lažemo, ne kradimo, ne pušimo, ne pijančimo, ne pravimo preljube, ne vršimo nasilstvo, mirni smo, krotki smo, dobri smo, Bog što je dobar veli.
Ali ako ljubavi nemaš ovdje, onda ti nisi Božje dete. Zašto? Pa zapamtite šta kaže Božja reč. Okreniš ponovo kameru. Bog je, na kraju šta piše? Bog je, jer je Bog šta? Bog je ljubav, dragi moji. Bog je ljubav. Galo Svinjski, dobro dojde. Bog je ljubav, dragi moji. A šta si ti? Šta sam ja? Ajde da se sjetimo kako Isus zgazio zmiju. Kako je Isus pobedio zmiju Satanu. Kratko i jasno, jedna reč, ljubavlju. Rimljanima 13. glava 10. stih. Isus je znači zgazio zmiju svojom ljubavlju prema nas. Rimljanima 13.10. Ljubav je izvršenje zakona. O, ljudi moji, ovo su 10 zapovesti. Ovo je ljubav Božja. Živiti po zakonu Božjem, ali sa ljubavlju. Ljubav je znači izvršenje zakona. Šta je uradila ljubav? Ljubav je pobedila greh. Ljubav je pobedila zlo. I ljubav je pobedila šta? Kaznu za greh. Kazna moja i tvoja, brate moji, sestro moja. Kazna za naše grehe koje smo učinili mi, svesno, nesvesno. Ljubav Hristova je pobedila zmiju, pobedila greh, pobedila kaznu za smrt i dala nam večni život. To je Bog. Bog je ljubav, ljubav je Bog. To je bio problem ovog bogatog mladića. Dragi moji, savršenstvo karaktera je, znači savršenstvo karaktera je postignuto kada potreba da pomažemo drugima stalno izvire iznutra iz nas, iz duše. Osjećaš li u srcu da trebaš pomoći drugima, brate moji i sestre moje? Čuješ li glas Božji koji te nagoni da govoriš ljudima o spasenju od večne smrti? Čuješ li taj dobar, nežan glas, pun ljubavi? Ima li u tebi želje da finansiraš propovedene reči? Kad vidiš gladnog ili bosog ili koji prosi, da li ga nahraneš, da li ga obučeš ili daješ ruku prosjaku ili onome koji je u krizu? Pružaš li tvoju ruku, pružaš li tvoje srce, otvaraš li tvoje srce, tvoju dušu? Slušaš li taj glas koji ti kaže pomogni, potrči, spasi, izbavi, objasni? Ako je to tako, onda smo mi na pravom putu. Ali ako ne osjećamo potrebe da propovedamo, svjedočimo, da pomažemo, da damo ljudima ruku, da ih spasimo iz krize, iz duhovne krize, iz materijalne krize, iz ne znam čega, onda trebamo da se zapitamo naslov večerašnje propovedi: neki put se čovjek učini prav, a kraj mu vodi ka smrti. Da li smo na Božjem putu ili smo na putu smrti, odnosno sataninom putem? Čitamo Jovan 13. glava 35. stih. Jovan 13.35, šta kaže Božja reč? Potom će svi znati da ste moji učenici. Kako? Ako ljubite jedan drugoga. Dragi moji, po tome će nas prepoznati da smo Božja deca, da smo Božje sluge. Ako imamo ljubav, dragi moji, nije moguće da srce u kojem boravi Isus Hristos bude šta? Bez ljubavi. Da li se slažete sa ovom konstatacijom? Ja nemam ljubavi, odnosno ne osjećam, nisam svjestan da nemam ljubavi, ali ja držim zakon Božji, imam 10 zapovesti, ja vjerujem u Božju riječ, ja trčim da propovedam, ja poučavam biblijske časove sa ljudima i ja sam spašen zato što ja imam formu, obličje pobožnosti. Ljudi moji, ako nemaš ljubavi, nemaš ništa. Moguće li da jedan čovjek koji je ispunjen Duhom Svetim, u kome živi Hristos, da nema ljubavi? Šta mislite? Može li čovjek koji nema ljubav u sebi Božju da bude ispunjen Duhom Svetim? Ljudi moji, naš bližnji je onaj kome treba pomoći. Kratko i jasno. Da li razumemo ovu konstataciju? Da je naš bližnji onaj kome treba pomoći. Bilo ko. Na koji način postupamo sa našim bližnjim u porodici? To je sasvim drugo pitanje sad. Znači, na koji način postupamo u našem domu, sa našim najbližima? Da li znamo da se ljutimo sa njima, da se gnjevimo, da se svađamo, da se raspravamo? Pa je li to ljubav? Je li to ljubav, dragi moji? Je li to Hristos u nama? Nismo ništa bolji od onog bogatog mladića koji je promašio cilj
своje вере, кој промашува цел своего постојања, како што сме на почетку читали. Читамо, значи, у 1 Коринчанима, 13 глава, 4 до 7, значи, каква е љубов Божја у нама? Кои су карактеристики Божја љубови у нама, драги мои? Значи, ако си ти исполнен Духом Светим, односно ако Исус живи у теби, онда љубов Божја е у теби стрплива, љубозна, не е љубоморна, не е разметлива, не е охова, не е груба, не е раздражлива или нервозна. Љубов у теби Божја све подноси, љубов све му се наде, љубов све издржи, и увреди, и понижање, и псовке, и тако дале, као што е то учинил наш Спасител, као су го ухапсили, као су го тукли, као су го бичвали, каде носио свој крст на своим раменима, као се мучио, као патио, страдао. Тако и ми требамо бити, драги мои, као наш Спасител Исус Христос, да будемо пуни со љубови, jer je ljubav ta koja mu dala silu na Golgoti da izdrži te strašne muki, patnje i poniženja, dragi moji. Da. Dalje, draga braćo, sestre, dragi prijatelji, da li smo na pravom putu ili na krivom, je veoma interesna stvar što reč Božja, kao što vidite na slici, znači reč Božja nam osvetljava put, ali nažalost neprijatelj nam šapče na uvo. Ne, nije to što Bog misli, nego je, znaš, ovo tako, ono tako. Mislimo da smo na pravom putu, na putu Božem, jer imamo svetlo reći, ne, reč Bože. Je sada pitanje za razmišljanje, da li smo na putu Božem? Idemo li putem večnog života? Ajde da se setimo naše majke, Eva. Eva je bila na pravom putu, sećate se, bila je na putu. To je bio Edemski vrt, bila je, znači, u Edemskom Božem raju. Ali šta je uradila? Ali je poslušala Lucifera, umjesto šta? Reč Božju. Vidite li kako možemo biti na pogrešnom putu, dragi moji? Da smo na pravom putu i da skrenemo, da iskliznemo. I zato, dragi moji, savjet za večeras, slušajte i pokorite se kome? Reči, a ne glasu satane. Dragi moji, ne treba nam ovaj govornik, ovaj propojnik, ovaj starešina, ovaj pastor, nama treba reč Božja. Slušati Božju reč. Pokorite se Božju reč. Ok, možemo slušati propojnike, pastore, starešine, propovedi, saveti, ukori, upustva, ali u skladu sa Božjom reči. Luciferove reči nisu bili u skladu sa Božjom reči, a Eva je u tom putu skliznula i dobila smrt. I sada, razmislite ovo, dragi moji, mnogi od nas, znači mnogi varaju sami sebe, da su hrišćani, da su Božja deca, da su spašeni, da imaju večni život. A zašto sebe lažu, odnosno varaju? Jer načelo ljubavi ne živi u njima. Živi li u tebi, u meni, načelo ljubavi Bože, dragi moji? Načelo ljubavi. Kad su mučili našeg Spasitelja Hrista Isusa, sećate se, tukli su ga, psovali su ga, bičevali su ga, dušu mu vadili. Ali u njemu je živjela ljubav. I ljubav je ta koja je pobedila sve ove muke koje sam nabrojao, dragi moji. Ljubav je bila u njemu, dragi moji. Šta ima u nama? Ljubav ili ono sprotivno prema satanskoj voli? Ako je ljubav u nama, onda je Bog u nama, jer je Bog ljubav. I mi smo na pravom putu. I mi smo u Božoj ruki. I mi smo na putu svetlosti. Zašto što reč Božja svetli nad nas i u nas. I osvetljava nam put kojim idemo. Dragi moji, bogati mladić, nad njim Božja ljubav nije imala vlast. On se držao zakona Božeg. Držao se perfektno, savršeno da se zapušta. Ali ljubav Božja nije imala vlast nad njim. Jer je nad njim imala ko vlast? Sebičnost, dragi moji. Sebičnost je vladala nad ovim bogatim mladićem. I nažalost, mnogi smo koji verujemo u Boga, slično ovom mladiću, nad nas vlada sebičnost i mi smo na pogrešnom putu. I mi smo na putu smrti. Na putu smrti, kad u nama vlada sebičnost, živimo samo za sebe, ne interesira nas ništa za druge.
драги мои, од нас нема ништо. Ми сме на путу смрт. Љуби Господа, Бога својом душом и ближнега како самог себе. Видите ли, драги мои, шта значи да имаш Божи дух, шта значи да живи у тебе Божи дух, кој зна да разликuje шта е лево, а шта е десно, шта е добро, а шта е зло. Читамо сада едно мисли кој сам записал. Као и фарисеи, кои су учили народ и били представници Божje истине, морамо то признати, они су били представници Божje истине. Они су учили народ Божи путу. Нажалост и данас, веćinom верника немају Бог у свом животу. Фарисеи су имали теорiju све, али нису имали шта? Не су имали Бог у свом животу. Они су имали знаење, али нису имали Бог у својом животу. Имали су теорiju, знаење, праву доктрину, али немају Христов животу, немају Христов карактер. Какав си ти, брате мој, сестра моја? Имаш праву доктрину, право знаење, праву истину, а имаш ли карактер Христа? Ако имаш карактер Христа, онда ти си на правом пут. И твој пут не е пут ка смрт, него пут ка вечном живот. И зато, драги мои, да размислимо ову веома важна ствар. Прво да запамтимо и сватимо и разумемо да су фарисеи били теолошки образовани, они су били теолози, значи они су били факултетски духовно образовани. Затим, они су били верници без мане на први поглед. Дали ме разумете? Значи на први поглед, вау, кои су то фарисеи, пуф, сваким час. Строго су се држали обредних закона, сечате се све оно што су држали, значи и обрезајни, и жртви, и свето, они су то строго држали и строго су држали сабат, суботу. Значи, на први поглед, јаки верници, али, драги мои, у чему е био проблем? У чему е био проблем? На крају су убедили народ да заедно со свештеництвом учи нешта, да разупну Исуса Христа. Кој убедил народ? Фарисеи, саудики и свештеници, старешини, односно теолози, докторати, магистри, они су убедили народ да се Христос разапне и да ga убију. Видите ли, драги мои, теолошки образовани, верници без мане, на први поглед каде ги видиш споља, строго су се држали обредних закона, строго су држали суботу, а на крају распели нашeg спасителя Исуса Христа. Видите ли, на каквом погрешном путу су били ови духовни водачи, ови воđe Израеля, ови представници Божeg народа. Они су мисли да су на правом путу, али су скренили сасвим на сатанином тлу. Скренили су сасвим ка сатани, драги мои. Где смо ми данас? На коjem путу смо? Дали смо на правом путу, на путу вечnog живота или на путу смртта? Фарисеи су мислили да су на правом путу, али кој што смо навели наш наслов, али неки се пут чини човеков прав, а крај му е пут ка смрт. А крај му е пут ка смрт. Брате мој, сестро моја, јако си религиозен, јако вериш у Христа, јако вериш у Бога, признај с Христа, можеш бити на путу смрти. Можемо бити на путу смрти. Зашто, драги мои? Зашто може да нам се деси да ми будемо на путу смрти? Не ли тоа страшно ужасно? Да проучаваме Божју реч, да се молиме Богу, да славиме Христа, да певаме од Богу, да идеме у храм Божи, толико години и на крај да завршиме у вечној ватри, да изгубиме вечен живот. Зашто? Ајде да прочитамо Јован 15 глава 6 стих. Јован 15 глава 6 стих каже вако: ако тко не осте у мене, избаци се као лоза и усуши. Ако тко не осте у мене, видите ли, други ми, такви скупляју и бацају у оган, те оне гори. Люди мои, овај богати младич о коме смо проучавали, ови фарисеи, свештеници, седукеи, старешине, ја и ти, може да нам се десети да нисмо Христу и зато смо на путу смрти, односно зато су на путу смрти. Зато су они на путу смрти, јер нисмо Христу Исус. Ако ко не остане у мене, каже Исус, јеси ли у Христу? Јеси ли се Исусом? Ако си се Исусом, онда ќеш ти бити сличан Исусу Христу. Имачеш сличан карактер као Христос. Као што смо мало пречитали, бit ćemo испунени љубавлю Божјом. А љубав Божја каква е?
Значи, каква е Божја љубов? Ајде да то поново увидимо, да имамо на увид. Значи, каква е Божја љубов према 1 Коринчанима 13 глава од 4 до 7 стих. Значи, стрпливост, љубезност, ниси љубоморан, ниси разметлив, ниси охол, ниси груб, ниси раздражлив, ниси нервозан. Океј, сви сме нервозни, али за сваку ситницу, за сва, одма да експлодираш. Све подносиш, све му се надаш и све издржиш, и увреди, и понижување, и псовки. Драги мои, нажалост, познаем многе кои веруju у Свето писмо. Многи кои веруju у Христа Исуса, многи кои су годинама у истини, крштени, али дали су груби, нервозни, раздражливи, безобразни. Карактер катастрофа. Јел то Божја љубов, драги мои? Јел то љубов у njemu? Неки се пут човек учини прав, а крај му води ка смрт, крај неговog пута води смрт. Видите ли, они мисли да су на прvom путу затоа што веруju у Библију, затоа што су прифатили Христа, затоа што се крстили, затоа што иду у храм Божи, затоа што некои них дају десетак, неки дају дарове, неки дају ово. И они мисли да се спашени. А знају да буду охоли, груби, нервозни, раздражливи, критичари, оговарачи, себични, да не помагу никому да не помогну. И на крај су промашили свој цел живот. Промасили су све, драги мои. Драги мои, ми морамо да сватимо едну ствар, а то е храни се речу да она у теби постане сила. Храни се речу да она у теби постане сила, брате мои. Храни се речу да би ходил путем светлости, путем живота. Mi se moramo hraniti Svetim pismom, dragi moji, piti Svetog pisma, rasti s silom Bože koja je u Svetom pismu. Zato nam je neophodno svaki dan što više i više zajednica sa Bogom, što više i više duhovne hrane, što više i više da rastemo duhovno, dragi moji. Ako to ne učinimo, ugasit će se naša svetlost. Skrenit ćemo sa pravog puta i otići ćemo ka putu smrti, nažalost, kao što su to učinili mnogi. Sećate se, bogati mladić, fariseji, sveštenici, oni nisu bili u Hristu. Oni nisu ga ni prihvatili, dragi moji. Zašto? Kratko i jasno. Jer nisu imali ljubav Božu u sebi. Imali su veru teorije, a ne veru dela. To je velika razlika da imaš veru teoriju i da imaš veru dela. Jel tako, dragi moji? Dragi moji, ajde sad da razmatramo ovo. Ljubav plus dela jednako je na veri. Znači, ljubav i dela čine veru. Vera plus dela jednako na ljubav. Znači, vera i dela čine ljubav. Dokazuju da je ljubav u tebi. Ako imaš i veru i dela, ne samo vera, nego vera i dela zajedno. Zatim, ljubav bez dela jednako na šta? Ako znači imaš, ako ti tvrdiš da si Boži čovjek, a nemaš ljubavi sa delima, onda ti si automatski farisej. To je farisejstvo, formalizam. Zatim, vera bez dela je jednako na mrtva vera, dragi moji. Onaj koji tvrdi da ima veru, a nema dela dobrih, u svemu ove što smo večeras nabrali, to je mrtva vera. I onda na kraj, dela bez vere i ljubavi je kakva? Lažna religija, dragi moji. To je obliče pobožnosti o kome apostol Pavle govori u 2. Timotiji poslaniца 3. glava od 1. do 5. stih, ali ovo znaj da ću posle dane, znači prekraja sveta, tačno ovo se događa u našem vremenu, nastati vremena teška. Zašto? Jer će ljudi postati sebični, srebrolici, hvališe, ponositi itd. Na kraju, koji imaju obliče pobožnosti, a sile su se njezine odrekli, ovakvih se kloni. Koji imaju obliče pobožnosti, dragi moji, slično kao što su imali farisi, kao što ima ovaj bogati mladić, saduki, starešine, sveštenici, vođe kao duhovne vođe Izraela. Gdje smo mi? Imamo li samo formalizam, obliče pobožnosti, ili smo stvarno vernici Boži duhom i silom i dušom da verujemo u Boga i da činimo dela koja Hristos od nas traži?
Какви smo mi верници, драги мои? Само по обличju или срцем и душом? Дали smo на правом путу или smo на погрешном путу? Дали smo на путу љубави и вечnog живота или smo на путу смрти, драги мои? Znate ovaj zlatni stih Biblije, znamo го svi na pamet i upravo ovo čitamo Jovan 3.16, jer Bogu tako milja svet da je Sina svojega jedinorodnoga dao, da ni jedan koji veruje ne pogine, nego da ima večni život. Dao, davati, daje. Bog je dao svoje najveće bogatstvo. Bog je dao svog jedinorodnog Sina da mi ne umremo, nego da imamo večni život. Šta si ti dao, brate moji i sestre moje, Bogu? Šta smo mi dali čovečanstvu? Šta smo dali našim bližnjima? Šta nam daje Isus, dragi moji? Šta ti daje Isus? Čitamo 1. Korinčanima 9.25. Svaki pak koji se bori od svega se uzdržava. Oni, dakle, da dobiju raspadljiv venac, a mi neraspadljiv. Haleluja, dragi moji. Nama Hristos daje neraspadljiv venac, odnosno krunu života, dragi moji. Hristos ti daje krunu života, a šta daješ ti Isusu? Šta daješ ti tvojim bližnjima koji su oko tebe? Dragi moji, Hristos nam daje večni život, daje nam krunu života, a šta mi dajemo Hristu Isusu? I razmislimo sada ovu stvar, dragi moji. Razmislimo dobro. Vreme ide kraju. Naš život može večeras da završi. Jel tako? I zato večerašnji savjet Božji je: hodimo putem života u svetlosti reči. Hodi, brati moji i sestra moja, putem života u svetlosti reči, a to je Sveto pismo, da jedeš i piješ od njega, da proučavaš, da se hraniš, da budeš što više u zajednici sa Bogom time što ćeš proučavati njegovu reč, što ćeš se moliti Bogu, zajednica sa Bogom. Isus Hrist nas traži srce da se useli u našem srcu. Ljudi moji, narode Boži, čitamo zadnji stih za večeras, Jovan 8.12. Evanđelje po Jovanu 8. glava 12. stih. Ja sam svetlo svetu. Ko ide za mnom, neće hodati po tami, nego će imati šta? Imati videlo života. Haleluja. Ja sam svetlo sveta. Ko hodi za mnom, neće biti u tami. Braćo i sestre moji, dragi prijatelji, kao što sam rekao na početku moje propovedi, kad sam radio u jugoslovenskim železnicima, mislio sam da sam na pravom mjestu, na pravom koloseku, gdje ide manevarka sa kompozicijom. Ja sam bio na sasvim drugom mjestu, a celo vreme sam bio 100% siguran da je to mjesto, da je to taj pravi put, pravi kolosek. Tako, mnogi od nas danas su zadovoljni time što misle da su na pravom putu, a Biblija kaže: ispitajte sami sebe da li ste u veri. Ispitajte sami sebe, ne da ispitavam Berišu sedite ili Daniela ili Sesčil ili ne znam koga, nego sam sebe stalno: Gospode, jesam li na pravom putu? Gospode, gdje sam danas pogrešio? Šta sam uradio? Jesam li činio tvoju volju danas ili sam bio protiv tvoje volje? Gospode, vodi me tvojim duhom svetim, pokaži mi gdje da idem, gdje grešim, gdje da se popravim. Dragi moji, Bog uzalud ne kaže u priče Solomljeve 4. glava 12. stih, 14. glava 12. stih: neki se put čovjeku čini prav, a kraj mu je put ka smrti. Gdje je naš put, dragi moji? Ka večnom životom, gdje je Hristos svetlo na ovom putu, na putu večnog života, ili smo na putu smrti koji je tama i užas i gdje nas na kraj čeka ognjeno jezero? Na kojem smo mi putu? Ispitajmo sami sebi pomoću reči Božji. Ispitajmo sami sebi u molitvi, u razmišljanju, u zajednici sa Bogom. Ako nemaš zajednicu sa Bogom, izgubljen si. Ok, može da se te desi od 7 dana koliko imamo u jednoj sedmici, u jednoj nedelji, znači 1 ili 2 dana da promašiš, eto, zauzet termini, randevu, obaveze, može se desiti 1-2 dana. Ali ako ti se desi svih 7 dana da ti nemaš zajednicu sa Hristom, da nemaš reči Božju u tebi, da unosiš, da se hraniš duhom, onda si ti izgubljen, brate moji. Onda padni na kolena i uzmi, kupi si vremena. Kupi si vremena da imaš zajednicu sa Bogom, da imaš zajednicu sa rečju Božjom, da rasteš duhovno, da Duh Sveti u tebi rasti i prebiva, živi, a to se ostvaruje pomoću molitve i proučavanja sveti reči.
kad smo išli letos da propovedamo, da imamo evangelizaciju, dogovorili smo se i na kraj su nas izigrali, crkva zaključena, mi došli, sedimo 2 sata, niko nema interesa za evanđelje, niko nema interesa za propovedanje. Nažalost, moram reći ovo što se dogodilo. Ovo je istina, dragi moji, ali nismo se obeshrabili. Nažalost, vratili smo se kući, ali krv ljudi koji nisu slušali tu već, tražit će se od onih koji su nas prevarali, slagali i koji su se stidili evanđelja da propoveduju sa nama to već. Onaj koji dozvoli da u njega živi Hristos, koji traži da živi u Hristosu njega, koji vrši Hristovu volju. Ako nisi sa Hristom, ako ne vršiš njegovu volju, ako živiš samo za sebe, super ti je kući, uživaš, onda zapitaj se da li si na putu smrti ili na putu večnog života. Narode Boži, prijatelji moji, ljudi Boži, ko što smo pričali ovu temu večera, znači neki se put čovjeku čini prav, a put mu vodi ka večnoj smrti, za to smo sami mi krivi. Nije Bog. Sami mi smo krivi, jer smo se zadovoljili sa nečim što smo postigli. Izgradio sam kuću sa 3 sobe, jednu sobu sam sredio, može da se spava, da se jede, da se pije, da se uživa, one 2 druge sobe, ajde, ko će sad to da radi? A trebam sve uraditi i završiti da bi bilo sve lepo i uredno. Tako je sa spasenjem. Stigli smo jedan stepen duhovnosti i odmah smo se zadovoljili, a ko će sad još više tamo, ko će sad tamo, šta ćemo sada, dovoljno ovo. Znamo što je lijevo, znamo što je desno, mi smo spašeni. Brate moji, sestra moja, ispitajmo sami sebi da li smo spašeni. Ispitajmo sami sebi da li smo u Isusu Hristu. Jer pazite, okrećem ponovnu sliku kao ovom stihu, da ga zapamtite, Jovan 8:12. Ja sam svetlo, kaže Isus, ko ide za mnom, neće hodati po tami, nego će imati šta? Vidjelo života. Imaš li vidjelo života, brate moji, sestra moja? Jer je Hristos svetlo. A on nas osvetljava ako smo svaki dan u zajednici sa njim, kroz njegovu reč da je proučavamo, da je studiramo i kroz molitvu. I zato Bože naš koji si na nebesima, tebi hvala, slava, čast, sila, moć. Tebi blagoslov, respekt, jer je velika tvoja milost što si nas poučio večeras da budemo na putu večnog života, da budemo na tvom putu, a ne na satanskom, da vršimo tvoju volju silom tvoga Duha Svetoga. Bože, mi smo nemoćni, slabi i nejaki zato izli tvoj Duh Sveti na nas, Bože. Pokri nas krvlju Hristu i blagoslovi da tvoji anđeli budu sa nama, da nas pomognu, da se usavršavamo, da budemo slični kao naš Spasitelj Isus Hristos, da budemo tvoji propovednici, da budemo tvoji sluge, da ti budemo poslušni, pokorni, da te slavimo, hvalimo, Oče naš koji si na nebesima. Blagoslovi nas i posveti nas, da budemo večni tvoji i da budemo na tvom putu, a ne na onom koji mi mislimo da je pravi i ispravan, Bože. Pouči nas, ukori nas, vaspituj nas i vodi nas i budi nam svetlo u Isusu Hristu. Haleluja, slava ti, Oče naš nebeski. Amin. Amin. Haleluja. Amin. Prijatelji mu, narod Boži, blagoslov Boži, Bog sa nama, Bog da nas blagoslovi i posveti. Bog da nas vodi, Hristos dolazi, Maranata. Amin.